Samantala, mamasaying Commission on Human Rights o CHR makalwal ne king sukulan king Indonesia at miuli ne king kayang pamilya ing human trafficking victim ay Mary Jane Veloso. Kaya rin na inining pepasyag ng Indonesian President Joko Widodo at siniguro kang President Ferdinand Marcos Jr. Pa re-examine da ang desisyon dikil king drug charges king OFW at tubong Nueva Ecija. At tatandaan ng 2010, inyang Mekulungya Veloso kaya rin ang kerakpanan 2.6 kilo na ning heroin. Alin na kanubalong Veloso ating iligal na droga king maleta, pebitbit na mo kaya ning kayang recruiter. Midalumano ang kasong human trafficking, illegal recruitment at estafa. Reng recruiter ng Veloso, Maria Cristina Serio at Julius Lacanilao, nung nuka rin may sentensyan lang guilty at marap king life imprisonment. Banuang 2015, anyang marapya dapat king firing squad Veloso o ning pauli na po ning pamakisabi ng former President Benigno Aquino III at pang-aresto na ring illegal recruiter, era na pa belawos ing execution. Samantala, king peparala ng press release ning CHR king CLTV 36, pupurian ding effort na ning pamuntok ning bangsa bang i-assist ning pamilya ng Veloso at pamanyawop bang makalapit laking gobyerno na ni Indonesia. Makanyan mo naman ing pamaniguradong alanang Filipino migrant workers sing maging biktima pa at marap king death sentence.